Kanigade ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ko kubor ban takastep. Menteri Korbarri ke Sorkar Pedang ula peniat ya ke jingyalang ban kemi ya ke jing shlei hakal langkari. Ukli ke tenat sipai kari ulong ba ke tenat ke deban long bed ke belakre na ke benta kinu-kinu ke jingja. But ka jing lekmen beding klam hajawai kan kod menta kesngi. Ka kubor ke babenia. Menteri Korbarri ke Sorkar Pedang Amit Shah henin kesngi ula peniat ya ke jingyalang ban kemi bade keren ya ke jinglong jingman na ke jing shlei hagi benta beper jong kari. Ula kemi ru ya ke jing pen kre jong ki jela ki tenat ke Sorkar Pedang bat ki kenhon ki bade ban kemi ya ke ne jing e. Amit Shah ula beta ki officer ban chemikilat ban ai jing yarap shaki jela ki bala syakta ha ke jing shlei Katkum ke tenat Indian Meteorological Department ha kini ki lai bat sausngi balalet ke jela Assam bat Bihar ke leyo bon palat uslap. Director General ka National Disaster Response Force ulong bayah nyopulai teliki kenhon jong ka National Disaster Response Force labu hagi jaka ke basyong sir ha ki jela ke badon ya ke jing shlei Uslap ubadang jai peteng banhap hagi babon ki benta jong ka mingi bat kathan chete lam mingi jong kari. Haga jela Assam kiwa kibala kiu bha ko kentop ekwa Brahmaputra kila taplo bigi surok ki jaka rep bigi jaka sa abreu haki arpusan teliki distrik haga ba kumba khatsau lakngot ki breu kila syakta ki National Park bat ki Wildlife Sanctuary ru kila ngam haga jing shlei da ki hajar ngot ki breu kila kiu shiki jaka ke bakham shalor bat ki bakham shingan ki bor penya distrik kila penjor ki kam plat bat ki kam ai jing yarap Menteri Kena Ketenat Revenue and Disaster Management Kejela Bhabesh Kalita uletho ba Menteri Rang ba Kejela Usarbanan Sonowal ukmi bha ya kejinglong jingman. Menteri Korbarri ke Sorkar Pedang Amit Shah uleo benekran bad Menteri Rang ba Kejela Assam Usarbanan Sonowal halor ka jinglong jingman na ka jing shlei ha Kejela Assam. Ulakular ban ai jingyarap kat kebala Syah Sorkar Assam. Ha kawai pat kaliang ha kejela Arunachal Pradesh uslap ubajur ulawan ra ya kejing tua khando bat kejing shlei ki balapan thot kejing penyaso da ki surok ki yeng breu ru kila jurlar kumju kejing kieng bat ki jakarep arngut ki breu kila yap badan ru ki bala jar ngai ha kini kejing ja ha kejela Arunachal Pradesh Ukli ketenat sipai General Bipin Rawat ulong bada kejing kala kejing long jingman hakikam thama hakini por ki badang syen. Ketenat sipai kari ke deban long ke bala kre na kebenta kinu-kinu kejing yakan at haki por banwan. General Bipin Rawat ula keren haka seminar halor kejing dap arpos nem hadin ketma Kargil. Bad yakani lepen long daga Center for Land Warfare Studies ha New Delhi nin kesngi. La pelat ru ya kakot bala ai kerteng Surprise Strategy and Vijay 20 Years of Kargil and Beyond. Ka Meghalaya State Legal Services Authority ke lepenlong ya ka National Lok Adalat nin kesngi hapo ka jingkmi Justice Eke Mittal Chief Justice ka Yingshari Meghalaya High Court. Hagani ke jing bishar ha ka National Lok Adalat lala ban penbed ya arspa arpsau teli ki mukadduma. Bad la penyo ekapisa basau klurtam syaka National Lok Adalat. Tangha ke Meghalaya High Court point iwe nyo klur tengka layo ban penbet. Kani ko kubor kawan Shapi na All India Radio Shillong. Ya kabedin kalam kabade ka we ni jing lekmen bahe atam jongki penar bad la penlong ya kani de sendra chisen chisnem. La rakhe ha ki sausngi bat lai met ke bala sedang na do ka khatwei terik menta ubnai batkan kut menta kasngi la rakhe ya ka de gejing thumu ban be no shajnga ya ka khlam bat ban yo gejing em ka baroi karhai henin kasngi la rakhe ya ka khonraj ha ka bala ra ya ki simbut knong balabu ha khle shnong ha ka por jan met pat hadin ba udaloi ula pendep ya gejing le aniam na ka benta ka knong blai ha sawyar baro pratli ki dong ke ra ki den khlam shala ki dong Kasngi ke bakut jong bedin klam kan long menta kasngi hagas iem ajnar hagaba Menteri Rang ba kejelau Konrad Kongkal sangma unlong ukongsan ha Nepal ke jingdan ki bayap na ki jingja bede ba ki jingjur slap kala kiau syakalai pusau ngud kan reungut ki breu kidang jar ngai bat khat arngut ki weipat kila mensau hagi benta baper jong kari Nepal na kadau ke jing shlei bat ke jing tua kendo
Unong ai kubor jengiu le tho bahatarai kabarana kapang syathe kari Nepal. Kadai kablasha akta ajur e. Daki spa atlik yeng kila jular hakane kejingja. Ya ke babun ki breu ru lapen kan ria ano asyikejaka ke bakam singan. Kawe kejingkieng ha kesurok ba ha ke distrik Mohat Tari kelasha rong no ha ke Ka kenhuan bakat prangut ki dekot na Meghalaya kan mi banlet Kohima lasai ke sengi bene shimbenta ha ke jingilai North Eastern States Girls Football Tournament jong ki bahapo kat kendai senam kerta. Kani ke jingilai kan long nado ka kat nyau tarik hado ka arpusau tarik mentau benai. Ya ka kenhuan na Meghalaya onyalam dai coach san ki darois badi manager i riban lanong se. Ya ke result jong ke eksamen UGC net lapan bena. Ya kene ke eksamen belapan long daga National Testing Agency ha ubenai belalet lapan long haki prapoi teli ki subject. Kumbahan reu lak prapoi hajar ngut kele kun bat san po hajar kendai spa sau pusan ngut kelapas ban yo long ki assistant professor. Katanat Human Resource Development kele tho ba sau hajar nyu spa san pon reu ngut pat kelapas ya ke JRF. Ha ka jingil akai ICC Cricket World Cup ka final kan long menta kesngi ha ka por lai baje janmiat ha pedeng ka New Zealand bat ka England ha Lord's Stadium. Kani ka digasian ka bakar ar bayo ban penlong ya ka Cricket World Cup. Menta ka kenti ya ka jingil akai la penlong ha England bat Wales. Bat kani kelas sedang nado ka lai poterik jong umanai jemang. Hapdeng ka kenram ha kakam san perthai ha gejala Karnataka. Presiden ka BJP Karnataka UBS Yadiyurappa nin kasngi uloong bakin penkhi bandan de motion vote of confidence ha ki dorbar thawan gejala lasai kasngi. Uloong bakaseng BJP kan seong new speaker lasai ka step ban betha ya menteri rang ba gejala UHD Kumaraswamy ban pensisai ke jingbun pat jong u. Ka Kongres bat ke JDS ke Trailang bantau sarkar ha kejala Karnataka. Henry Khandre ngut ki MLA ke seng Kongres bat JDS bat arngut ki MLA Klemseng ki lalit ban aino ke jengkershan menta ya ke seng BJP. Ya ka kunhun menteri ha kejala Goa labati thamai hinin kesngi ha ke bala penrong ya sangut ki dikhot na ka BJP kum ki menteri. Ular kejala Umridullah Sinha ulapan bam semai yakini ki menteri bethamai ha Raj Bhavan ke badan ha Dona Pola hajan kenong ba Panjim. Dang shen shpongut na ki khatsan ngut ki MLA ke Kongres ha ke yeng dorbar thawan kejala Goa ke let ban penyaso bat keseng BJP. Menteri Rang Bado keri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe uloong baun let ban pla khmat ka Parliamentary Select Committee balathung ban tokit ye jing thombor balaja manhakasngi Easter Sunday ka balalet. Menteri Rang Bado uloong bayi jing tep badai omshem lapha shakibor ke bari kemi bat kumta lathung ya ka Parliamentary Select Committee ban tokit banya. Menteri Rang Bado uloong bakni ka komiti kan salap ya ka jing shisha. Haswa ban penkut ya ka kubor hagani ka step ngin pen kan mau biang ya kimat bakongsan. Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng ula penya ya ka jingelang ban kemi ya ka jing slay ha kelengkari. Ukhle ka tenat sipai kari uloong pakatenat ka de ban long bed ka bala kre na ka benta kinu ki jingja. Bat ka beden kelam hajawai kan kut menta ka sengi. Bat katu ko kubor kalakot dengan step ke balawan Shafi nak All India Radio Shillong. Hakapor prabajing ini sok bagi Delhi Station nak benta ke kubor hak ketien Hindi, kebanbut ke kubor hak ketien Pareng, hakapor prakat san minit. Ngi pengen mau ya piki nong sengap bah hakapor prashteng nak station pinyo ke kubor nak tan dalam mingi hak ketien Pareng. Sengobaban ap menta ya ki kubor ke banwan Shafi na Delhi. Kapor menta kala jandap artat praduna san minit.